Us. Mantap. Strike yang kesekian kalinya. Pak Herman, gimana Pak Herman? Mantap. Tolong. Strike Sini lagi. Jos gandos. Yeay. Alhamdulillah. Totop Markoto. Akhirnya ngendi ya. Dapat lagi, bro. Kuat. Kenapa tuh? Buah ya. Paling kuat tadi dia ya. Jos gandos. Tolong. Jos. Ini patah. Nih bos, ikannya. Mantap bos Padli. Asik. Asik. Cepat. Pas sini. Enggak usah dipegang api dulu, Mas. Asik, Mas. Sini, Mas. Bentar, Bang. Drillmu. Lagi. Sini lagi. Iya. Wah lagi. Lagi. Ayo. Dua ekor. Sedia. Asik. Naikkan sedikit, Pat. Dari atas kamera, Pat. Sedap kali, bro. Inilah ikan di Melabu di Aceh Barat, bro. Nah, saudara pemancing mania, kalau nggak pergi kemari rugi ya ikannya, bos. Nah, Gak puas, bro. Jos gandos. Lanjut. Strike 2 ekor. Jos gandos Bang Herman. Yihi. Ayo lanjut. Kok sepi? Ayo lanjut. Akhirnya tidak zongges. Asik. Mantap. Jos Markotop. Sip. Jos. Oh iya nih, sobeknya. Ya. Oke, lanjut. Aduh, datang sampah. Mas. Mancing malah datang sampah. Waduh. Jarang ucul. Waduh. Sampah. Ayo, dimakan lagi. Ayo. Kok sepi? Ayo, kan, ayo.